Hello guys, so for today's video guys is gagawa ako guys ng toasted pili garlic. Ayan. So keep on watching. So ayan guys yung aking mga ingredients. Ayan yung garlic, salt, ayan yung pili, ayan. And then oil. So ayan guys. So instead guys na papakuluan natin. So, ang sekreto ko lang is babalatan ko lang guys yung pinaka niya guys. Pinaka-coated ng pili. Ayan. So, pag pinakuluan kasi natin guys, mawawala yung aroma or lasa ng pili. Kasi mabilis lang naman siya guys, tanggalan ng balat, yung para lang guys, nang tatanggal ka ng parang sa mani. So, after natin guys mabalatan, ayan na siya guys. And then, hatiin natin guys sa gitna. So, para hindi siya buo guys at mabilis siya guys na matoast or maluto yung ating pili toasted garlic. Ayan. So, hanggang sa maubos siya guys, hatiin natin guys. Ayan. So, after nyan guys is i-fried natin guys. So, okay na siya guys. Ayan. So, after nyan guys, pwede nyong hugasan. So, ako guys, hindi ko siya inugasan dahil malinis na siya guys. At, diniretso ko na siya guys na i-fried.
So, ayan guys. So, after nyan, magpainit tayo guys ng wok. Ayan. So, after nyan mainit, ayan. So, lalagyan natin guys ng katamtama na cooking oil. So, ayan guys. Habang pinapainit ko guys yung ating wok, so, pipitin natin ang ating garlic. So, isang buong garlic yan guys. Ayan. So, after nyan guys, i-slice. Or pwede rin ganyang nabuo ang ilalagay ninyo after na mapapit at ipa-fry na natin doon sa ating cooking oil. So, ayan na nga guys, yung ating garlic. Ayan. So, after nyan guys, kapag mainit na yung ating wok, isunod natin guys na ilagay yung mga pili guys. So yan guys ang aking sikreto sa pagluluto ng pili garlic. Ayan, toasted garlic guys. So unahin natin yung piling, i-stir fry, and then after nyan isunod natin yung ating garlic. Ayan. So ganyan po ang on version ko on how to cook pili toasted garlic. So, ayan na nga guys, ang ating pili. So, konti lang siya guys. Kakainin lang namin siya guys. So, hindi ko siya pangtinda. Kaya naman, so, ipinapakita ko lang sa inyo kung paano nga ba magluto ng pili toasted garlic. So, sa pagluluto guys, o pag-stir fry ng pili, ayan, so kailangan guys is golden brown at wag susunugin or wag i-overcook kapag ito ay pina-fried. So, mapait siya guys kapag in-overcook nyo. So, katamtaman lang guys. Ayan, so dahan-dahan natin imimix guys habang pina-fried natin yung ating mga pili. So, maya-maya guys, ayan, so ilalagay ko na guys yung aking garlic guys. Ayan. So kapag medyo half cook na siya guys, isunod na natin na i-stir fry yung garlic guys. Ayan. So huwag natin hayaan na masunog din yung garlic. So golden brown siya guys. Ayan. So, ayan guys, luto na siya guys. Ayan. So, katamtama lang guys. At hindi guys sunog. So, ganyan lang guys, para hindi siya mapait. So, after nyan guys, isasalin natin guys sa ating malinis na plate or bowl. Ayan. So, ganyan yung aking ginawa. Salain muna natin para makuha yung mantika. And then, after nyan na maalis na yung mantika, ayan. So, i-transfer ulit natin sa plate. Ayan. And then, after nyan, lalagyan natin guys ng salt. Ayan. So, ang ginamit ko guys na salt is
So, ayan guys. Iodized salt guys yung aking ginamit guys. Ayan, kasi masarap siya guys. Ayun. Alisin mo natin guys yung excess na mantika guys. So, ayan guys ang aking salt. Tansya-tansyahan lang guys. Huwag masyadong marami. Para hindi siya guys maalat. So, ayan na nga guys. Ayan, after natin malagyan ng salt, i-mix lang natin guys ng maigi guys. Ayan. So, after nyan guys, ayan. So, ready to eat. Ayan. So, paborito ko siya guys. Lalo na guys kung sweet or yung coated pili. So sa ngayon, ang pinakita ko sa inyo guys is salted pili. Ayan. Garlic toasted pili. So, that's it guys for today's video. See you on my next video guys. Thank you for watching. God bless. Bye. Shout out to all. Thank you. So, ayan guys, i-transfer natin sa malinis na plate. Ayan. So, titikpan natin siya guys. So, husgan natin guys kung gaano siya ka-crispy guys. So, crispy siya guys. So, gawa na kayo guys. So, that's it guys. Bye. See you on my next video. God bless.